لکامپا سرکانی مادام گوتن هات سر زمان کردی روژا زمان کردی به شاهی که هات پیروز کرن شاهی جه آلی سازی زمان کردی یا باجار سرکانی و لوی کامپه چی بو؟ ده شاهی ده کمیته کوچبرین سرکانی سپاسنامه و خلات پیشکشی 5 مامستیان کرد یک جوان مامسته محمد حاجویه یک جوان مامستیانه که سپاسنامه و خلات ورگرتیه جرودا ویرا دبیجه او گلکی سربلنده که به زمان کردی جبو زمان کردی خلات بوی هاتا پیشکش کرن زاروکن دبستانن کامپا سرکانینا او شابونا خوا بروژا زمان کردی دردبرن کامپا سرکانیه روژا زمان کردی به شاهیه که هاتا پیشوازی کرن شاهیش آلی سازی زمان کردی یا باجار سرکانیه و لکامپا سرکانیه هاتل دارخستن شانده این پرورده کانتونا حسکه و خلک سرکانیه بشدار بون شاگرتن بشدار حسکرنا خوا جبو زمان دایکا خوا در برین د شاهیه ده کمیته کوچبرین سرکانیه سپاسنامه و خلات پیشکشی 5 مامۆستایان کرن گۆژ دەستپێکێ و بە فێرکردنا زمانی کوردی مژول بوونە محەممەد حاجۆ یەک جوان مامۆستەیەن کۆ سپاسنامە و خەلات وەرگرتیە ویش تۆرەمەدیایی یا ڕووداوێرە گوت ئەو شانازە کۆ خەلات ji بۆ زمانی کوردی bi zimanê Kurdî wergirtiye. îro gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji seretayê hetanî zanîgehan zimanê Kurdî bi zaravaya kurmancî tevî hemû zor û zehmetiyan perwerdeya xwe dibîne. Em jî di destpêka ciwantiya xwe de me dest bi xebatê zimanê Kurdî kir. Her tim me tevgera xwe da ji bo pêşxistin û parastina zimanê Kurdî. Li ser van bingihan piştî xebateke demeke pir dirêj di derbarê zimanê Kurdî ve me dameşandin îro em ji aliyê saziya zimanê Kurdî hem jî komîteya dibistanan hatin xelat kirin. Em gelekî şehnaz û kêfxweşin ku îro ev xelatnameya me bi zimanê dayîkê me bû. Gelê Kurd cejna zimanê Kurdî wekî Newroza duyem binav dike. Sersala xwe ya duyem binav dike. Xwedî derketina li Panzê Gulanê wekî xwedî derketina li nasnameya xwe. Xwedî derketina li ziman û hebûna xwe ye. Her şahiye de bawernameyên asta yek, do, sê li ser çil û sê şagirtan hatin belav kirin. Niha 1035 koçberên Serêkaniyê di nav her du kampên Waşûkanî û Serêkaniyê de dijîn. 16306 koçber li kampa Waşûkanî 13 kîlometreyan dûrî Tiltemir dijîn. 13729 koçber jî li kampa Serêkaniyê dijîn. Li kampa Serêkaniyê sê dibistanên qûnaxa seretayî hene ku nêzî 3000 şagird fêr dikin.